Rong Ketong Angbong 44th Karbi Youth Festival Angkhap Kangpu. Prime Minister Narendra Modi Lapen School College ke Charlie Angbong Satlang Kachithi Kaputhak teleconference ke padu. HSLC Hamlin Center along School Hum Kepen Bang Pharok ke Thomra Bang Ingkora ke Thomatuk Satlang ke Tau. News time along pen kadok ke Vepanta Kardon Pachuriklu Nanarju Ponik Thapio Tang Ton Pen Jutang Henlo Khaya Raje Kaching Hon Henlo Khaya Li Bining la Swalam Thepi Pen Tarolang so Jutang Aklam Long 44th Karbi Youth Festival Mati Karbi Rusunim so Arongaje Katalon Anghap Ingpu Pontang Lo Arongaje Ajay Mega Teng Lutunat Guru Rangsina Sarpo Phan Kangduk Tirim Kethok Lama Kangthur Arongaje Kangpu Jengpi Kitip Kepaklang No Thengpi Kangpu Lapen Asonason Kilan Ingpusi Jutang Kelang Radaphan Panong Karbi Cultural Society Mati KC Samai Puchonro Singh Krupen Jutang Asong Alama Ingthur Dada Pijong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang 44th Karbi Youth Festival Ingpulo Puning JC Karbi Risunim so Arongaje Acheng Muri Pongsi Javeng Arkila Pen Lunkan Arni Angtong Pado Arongaje Kicheng Arni Tarlang so Jutang Aklam Malong kunat kupisi kangpu laso puthak kat news apherang kipen arjan kene plahai henlo Kacing room halo peneng ke plek naik. Karbi Anglong along nili kacini an peneng ason thora kacing room nili thekong lelang. Lasi ke naik ke plek ke bangan lahan lo. Karbi Anglong along Karbi Anglong along sekarang sisi makai tu alang nilang kapur hidup pen. Ladak rajari asong horom pucuk pin pen. Kedoan hampang asong CM, MLA, MP, Penceng Rock, kedoan political party atum nang cirak nang cetulun lake Karbia ke kemena yang kelo la penirining cetera tirthe sining ruretik cikluan ni topik Karbia ke ajutan parsi kami beneng la bangsa ke bangahan lo Karbi Anglong Autonomous Council ni benang kapor ini kapa cethang ini pirthe adang cethang kapre company atu kapre media atu BBC channel international level sorry partai nang kedun long pirthe adang cethang kata isia pen ket home ili tum Karbia khelong kapang e kapang na kajing thang kasamet pet so lo tum malong laki no theng dielo no theng pi ke Karbia khe atum ki thengai isi kajing pindeng isi akhia dak lasi la so khan ili tum he da apa thang ko dia pan beneng nili tum kaklan Karbi kang jupara song hin pe Karbia rara khan ko pia message ping ting no Karbia rara pan ili message ki pikela adu beneng je tang han lo khe arje jutang abi de khe re pen kason se abi de jutang dare lamer han lo khe arje lamer abi de khe laso putha kardi lasikat kabe Karbi Anglong kali pirthe adang la ko le so Karbi ada Karbi ar bang ke nang acara dhorom le rin sita jutang jupan bang ke jutang jupan tensi pindeng tensi ili juta kari khe yang ke bang cipi lalu ni Karbi jutang jupan laso ke mangalong nang acara Kenali tum la Karbi jumara song nagelang tum recording je tum har anstani mani tum la Karbi pindeng ilon ba belek kha pindeng na ching khang te ei bu an na bangke pinsonoi an emetang pindeng ke pindeng ke bang imeng pen bang et naji bi chunungri la pen khai ka breka tum sita ametang akhe ajutang ametang akhe pindeng le pindeng sita chok sta metang akhe pindeng si la pen isi ka chunungri bang la hel itum pini pen chengko
rong aja esek kedo anda kan biara la tu samjin kan kedo tegi apan cibong cincek kami tegi apan kacing hon seroy lapen kacek kroy seroy apan kedo apan lapen satu kami atung tak araki bahormu bang ring la sonte kusi negeri la rong aja aklama long ini tuh kita juga kami janji apa koan makai klaim menangi kita mulai lagi dalam karbilan terus konsil cara penuh ini karbilan terus konsil siap keman peti karca isi pacing room dan isi bed lan lo semua ke itu kai rom pipin pen hidup ke plan pipin pen sih karbi youth festival kali itu manikan bang asal talon lapen ke ini tuh kado kawe karbilan long orang awal saya ke klaim anta di karbilan terus konsil pen cuning dino enak kita me arnisi fisik pe siliri bang ke je youth festival amen pen tara langsung talon amen pen hijunai hai tami alang dunia kong se ba lo putang te mai mas thai no ni dam me lo lakot kapon ceng habab tinte dam si tama mai kwa ro kong ko kami di phali min cholo yang lo ton mas konsil a website pe kar yang lo ton mas konsil a website long tame pil theng long ko pe thang ya panel tum kapon lo la bensi non la hai la pen non da mail tum publicity apan nang le tum non kat hoi pen tame penan bache thang lo la pen channel da dum notice live news live live subscribe lapen ge hola video saya long tane tum kia lo je itu mak culture bang ge kir gara culture lapen la so culture pereng ber tanggi lapen pereng ber pensil itu ning si pereng ide ge pi ini bang ke je itu tara langsung Garbi festival Katalon amen pen ini bang ke ada bang ke konsil bang ke konsil ka mason ye nami tum hok lagi festival pen 17 18 mayong lagi tum ki hok lai nu da pili nu lai no hok ani kan man pon mom bola sar la karbi khe thanan hin pen long ari cholo la pen man pa kit ni pa la ri na hin pen kia message tu ini langsung message ke dia pakai kacunuri pakai je ile tu horom khai pe pin pen itu ke plan pe pin pen ile tu ajutang pereng biar nanti lapen pecan biar nanti lapen ini sibet dan si talon pon langsung itu culture langsung itu kacing pen ajok ile tu ajuding lapen kalau hemre kami long chedon itu ma mai itu ma ini mikir rapi alur sapu menjelong MLA Sar Subrohang MLA Jaram Ule MLA requesting he la perada kedua Prime Minister Narendra Modi lapen school college ke charli Assamia Tharyang bong satlan ka chithi ka puthak teleconference ke padu Assam bongai gaon long thang thang cricket thom arni det pia Prime Minister Narendra Modi lapen school college ke charli Tharya Samyang bong saplang aphan ka chithi ka chedang puthak teleconference padu teleconference pen saplang ki unji aphan ko sosi lok porhi nangji mala hai puthak Prime Minister Modi charli ausmar aphan than pare Aningkan wang son thot si pining le thot ta Hamren Golf Higher Secondary School along Surihira trainer keba baha HSL sia saplang ke tok pini thang thang ni pai create chok arni pen pangcheng pon tanglo Labang so center along kadok kawai hum keba school pen bang pharo ke thomra ingkora ke thoma de pinso bang pharo sira phogebra ke thomla pen swarlo bang pharo sira trok sike ban osmara tum pen pini saplang ke tok hemalong an palidun si tok don tanglo kidam tang ningkan ke saplang ke tok osmar phan saplang ke tok hem ludam de prang kakuru katar lip la pen kilang ka pangching asai ki pasik pika jok osmara tum kapheri kathrik la pason dolo la sopen hamrana center pen saplang ang thek mi par pe detlo bon sitami pininga bang ke kidam tang ningkan pen ang thek kemi muchet ji si char dam lo pusi center in charge pen ajok pherang kya phan pachini 2018 metric পরীক্ষা পেনি পেন ফাংশন হলো
Lasi dak hamren center long kadu abe kep school do pen ini tu kep school pen pangrum pet sumar phai ke bang pharot homra bang kor thon pen ke arloso phai bang ke bang pharot sire bang kep ke thon pen sorry pin so phai bang pharot sire bang kor ke thon arloso phai bang pharot sire toxic pangrum pet pen bang pharot ke thomra bang kor ke thon Lasi pini panceng nom ceng pon lo lasi non matha ke sung bela lepen ni tumdak hamren center committee member ke thik din tan tong dun do lepen dak hamren kese hin kanta pini nang tong dun do ni tum achok ha thang kasik saksi dan lagi bang sini lagi ada iban datu niri lo. Result pun thak bang cunai pen result pen peneng result itu macam thak konlong ba akha pen akha son lo cunai pen ke asap budget meme sini lagi kan ni macam itu. Ada cunai bang muhada than lo ala kachecking pen aja ini semua bukan nervous satu. Semua sahabat terpen result tahu itu bisa mana tu ini tu kau. Lalu peneng bang, lalu gua kira dia je fansi ni tu ini bahasa kipon lo. Lalu peneng bang hal tu semua tu masak. Kami samjin kan, tak mampu sih ini. Anparta kisi kedang kadokowe anta nona mat ke thangnat katora avelang pusi external hinpenta chihut chipurhut ningchi. বাকীখিনি মই ভালে দেখিছোঁ আজি যিখিনি দেখিলোঁ এতিয়ালৈকে ভালে দেখিছোঁ সকলো ব্যৱস্থা আমাৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ ছাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু CCTV কেমেৰা ইত্যাদি সকলো ঠিকে আছে ইয়াতে সকলো মানে হেৰি প্ৰশাসনিক এইবিলাক ছাইডৰ পৰা চব ভালে দেখিছোঁ Namalam sopor pandhina farman biar tamang teponik sina. Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium co-educational fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISBT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kaziranga-englishacademy.org or you can also email at the given address. Amlapati, DIFU 782460, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio-visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971592 or 8724068454 or 8472091283. Pininilihin pen kato koi mate isip Mirta Kemido. Mirta Kemi ke lapuson henlo
Alfresco The Talent Show Season 2 non project bang klang dapu nasi nang litum ta labang solong cepati dun jening hang urute bang ikha rapet nang cepati dun For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihnamo Piputhar Bir Talong Bangtulo West Karbi Anglong Arlota Kacharli Ari Sweja Tum Ningkan Kep Kacharli Amo Phan Satlang Kitok Dun Chia Phan Chisiksi Satlang Kitok Center Along Satlang Tok Dun Rintilo Labang Solam Tepen Lang Damsi KSA Jurikin Deng Keroni Lapen Keroni Sangbadik Sanstha Tum Chirapsi Satlang Kitok Dun Atuma Phan Kolom ECC Pajerdon Pen Hirjumi Pidun KSA Hin Pen Bishwa Teron Babu Rongpi Samson Teron Lapen Sangbadik Sanstha Hin Pen Mai Phubiran Inghimate Kadnu Saparangki Chitong Dun Pini Assam Angkang Pialong HSLC Saplang Kitok Ponasonsi Bogojan Higher Secondary School HSLC Saplang Kitok Nari Swejang Atumaphan Panongsi Rongkang Thir Development Society Atumpen Bang Pharok Plira Bang Thomkebra Sirkeba Atumaphan Kolom Lapen Sahiki Kirondun Laso Sai Lake Rat Sai Klem Bang Baburam Be Penjang Ponsi Barim Ingti Deben Chandra Be Sarkuri Be Lakshmi Bepi Katika Bepi Kanem Bepi Atumari Deng Pensi Ron Ponlo Labang Sosai Kideng Lage Kecharli Ari Swejang Atumapan Aning Ki Porong Dunapan Lapen Nona Dihu Alang Litum Pen Lason Cheng Ponsi Monon Pia Kapre Katumta Sai Ki Padeng Bomjia Pansi Towar Ki Thopon Rupusi Pachini Bogojan Police Station ki Parangkang Hanjanglang Salong Kido The Drongo Express Asai Hemalong Patuwaju Kang Hukilo Birta Kat News Channel Asai Hemalong Birta Nangli Birta Kilong Dona Tenke Hanjanglang Swalong Drongo Express Branch Office in Charge Ananterang Patumi Thang ni Pai Crepe Po Arni Arikang Sampor Pai Trok Siak Por Sai Hem Ing Hapte Kangsi Ahem Chudam Jui Pen Pini Thang ni Pai Crepe Trok Arni Ada Por Pai Sirkep Apor Puthot Sai Hem Ching Pudamlo Laso Hut Pangana Tuing Hap Ing Puvangsi Theklong Papranglo Laso Pi Sahem Arlo Godrej Almirata Phalangno Daksi Check Wanglo Anparta Sahem Arlo Kedo Table Hina Draweranta Block Punsi Kadok Way Hormo Hotaranta Hijik Kang Thibanlo Lapenan Parta Samsung J7 Mobile EC SIM 9435 952367 Selfie Stick Tangkasika Pharok Crepe Pholapen Mobile Charger Pondetlo Lason Tak Tak Sa Adung Kedo Pindeng Store Lapen Behem Hotel Alonganta Inghupon Laplo Terang Sang Hopen Bogojan Police Station Apan Birta Bachinisi Police Atumadim Humri Damsi Langponlo Non Police Atumpen FIR Kipi Jalam Thantekang Lapen Prabjin Pen Kanghu Kinep Japan Bor Ipobusi Lamchak Pitekang Birta Bangilap Masikang Ton Pon Iklong Lain Bob News Channel Domit Thakmi Kurang 2